Ket data nga issue ti pinagnotaryo ket aminik ta siya karod at damot dokumento mga ibagbaga nga siya, and that is my duty as a notary public. I have no option to refuse because our the conflict of interest na, but I must say it clear nga awan ti involvement ko dita ti preparasyon, awan iti amok iti or personal knowledge ko kada narratives na or allegation na, basta tinaysa nga abogado nga notary publiko tila obligasyon na is to determine no digit tao nga may nagpanotaryo ket iso na may laeng as proven by a competent identification which is JID na, and knowingly to me amok ko ni Marvin at siyempre taga-Solsonaleta dati nga konsyal, so I know him personally. So with respect, DJ, question nyo nga sakta abogado na, kadeta ombudsman na, no, I certainly say big no, haan. Alam yung muyumutin na Apo Marvin, dati met Apo nga konsihal, na police, ken nagrador bet iso na iti kinabuga siya. Ay no nga, iso na ket at damit nalis na tilo, iso nga, hindi may di opisina, at ibaga tapit kanya ako no sakti abogado na personhaan at naipubliko kayam iti Facebook data kita mo naman ti problema sulusunan kung kunaklata na and now nga nainabustak man data man ti issue kaya ko lang lawagan ako ni abogado kito oras kas may sa notaryo publiko amini ka sakti notaryo ngayon awan iti involvement ko kadeta nga preparasyon wenno panangaramid ti reklamo kini Apo Mayor Joseph de Lara, kintimesa ka duatay iti profesyon nga ni Apo Abogado de los Reyes. Amoy Apo, baka malakata kayo, no abogado kada ba mayor? Wag lalo no abogado ti maireklaman, adalat ta dati pa nag-request mi kuma. Ngem gabuta dati ket amamutay mo ni Apo Marvin ket narigang mga i-request tayo, tawag mo ko natin nga apparent na conflict of interest. Tatlo kas takit hangkong notaryan, so under my oath as a lawyer and a notary public at such, I have to do my job. Yes. Because it's also our duty as a lawyer to counsel or to assist anyone. Ngayon tayo kung kunakon Apo, gaputa, taga-Solsono ayan, ket ti may isang kadagiti or dua kadagiti may saklang ket mayor tayo pa, nga Apo Mayor Joseph de Lara nga amutay mo ket kadwatay mo iti tinumuto biyang ket na isang nagserbi a konsyal iti isang gatawe so jak kumakayat nga ruti rumamang kada iti issue ti Solsona aglalalo ket pribado ak nga taon citizen. I don't want to be involved in whatever issues nga adda pa nakainiigan ti politika kuman kasi I know from the narratives kadi yung complete affidavit department adala ta color politika na kitsakyat nga may ramraman iti laban ti politika napayaga ko nga pribado ka citizen kitsakyat nga may ramraman iti laban da Apo Joseph de Lara ken Apo Marvin at previous to that Apo digitay paspasamak ayan insidente between and among ni digita opisyalis ti Solsona as against Marvin kitsakyat meram-raman na kadigita nga is issue. Mantatayen, nujak notaryan DJ nga dokumento at damat pa kaisaklangan tinumutig yan. Okay, so I have no option to refuse notarizing the document because mabalin na kakaswan ni Apo Marvin no at detay hangkupin ng undertake yung obligasyon as notary public. Tawang mo ti mangiparit kanyak nga di mangnotary di dyan at tao mo iso na mo di dyan. Te kunak manen numan anak iti nailaon ka di dyan complete affidavit awan amok ka di dyan. Iso nga idi ko na ni Marvin at pagpakaasi notaryam kad abogado total ket sak mo tinangaramid ko na naging anang aron sino kumawag Apo nga diak mang notary ket obligasyon ko pa deta itilinteg. Take note, being a notary public is a public service itself. At the Apo iti commission ni entity iti RTC nga amin nga dokumento nga dapat nga manotaryan digita nga awan iti banbanag nga regardless of anything. So if there is no apparent conflict of interest hangkumat nga rod nga kabagyan di digiti appliance ijay
or hangko ba nga road kabagyan dagiti na reklamo or nagreklamo, so awan ti rason nga jak notarial, that is only my duty. Ket no iti okasyon nga umembet na Apo Joseph de Lara nga panotaryo pa niya ket as a notary public notariak na awan ti Madina, it's not also a reason for me nga hanga mang notaryo ko ta notariak datay complete affidavit na Apo Marvin. Notariak na ta matatahang mo awan ba iti participation kay diyan. So there is no reason. Kaya ko nakmanen, I don't want to be involved kadeta nga kaso not as a notary public. Yeah. Iyam no dawatin na kanyak apo nga agbaling abogado na I could say now hanga mabaling. Hanga mabaling na po. Dahil Jay, adan no kami dati kung tayo apo nga no personal nga banag di Jay, I have any reason to decline rendering services to the kind of cases. You know, hangko kayat nga dati maulit na giti na paspasamak kanyak previously. Amo yung katamat apo di Jay. Yeah? Okay.